Nkatha shamanya mutegeri wa Wero TV ni kwethira ukigwatania na bautu Jumatano ya ntuku ya naru iri tariki 15 cia mweri jwa mugwanja nkerigira ntuku yaku ni itite na mbere kwagira ngakugwata ugeni aja kirimetha yetu ya nteto ya Wero tha mugwanja na uni nile wa Kithenji na tukiambiria ni ati kithurano kia Olkalau kinini ni kirigiri kwethira gikiambiria ntuku ya rojo na ntuku ya narua mathuranira mwanya ni jetite na mbere na nkuruki mwandiki wetu wa nteto Anthony Kathenya nombete kwithirwa akiamba kambi rutereru kwithirwa agituretera uria mantu jetite na mbere kubanganwa na nkuruki ntuko ya rojo akomba kwithirwa agituretera uria kithurano gikigitite na mbere ntereu cia Olkalau kagitene kana ndi tukomba kwithirwa tukigwatanira nawe imwe kwa imwe umbe kwithirwa agitucemithia taraza gwita na mbere. Anthony Kathenya kanya ni gakuruterera urungi kithithia wendi bobo akigatiba na gutigira ni bakweumiria na namba mbiganu na kuringa na bala bamba gutereithia ati akaribage shigo bunge bala bakwirigira kuringa kura muthenya ru ni akari 70,000 70,000 kana 76,000 bala ni bole bombete kwithira bali kire register ABC enjeru ile ombere kwithirwa ikithiro ugaruruku nyuma gikuke mu bunge wage shigo bunge iki kuthina abere membi utumbe kwithira tugikudakira kenda omba kugua migambo ya Commissioner Anderito na Commissioner Hassan Nur. Ni ati mtu mwe nombete kwithirwa akiamukira mpurwa kuma na aria rutererwa Maranga county ya Embu ni nyuma yawe kwithirwa akiringithanwa na Wambabu wa Muguka na nyumene kwithirwa akiamukira mpurwa ya Katheti na Nyanje akiunwa kuguru kwawe amwe na nzara yawe kagitene kana ndi nombete kwithirwa agikinyithwa cibitari ya Embu level 5 aria kwamukira urigitani na nkuruki family yawe igita na mbere kuromba kioto Rita Mwaniki na gututariria bishaiji. Family imwe kuma mwena wa Maranga wandi ya Kagari South thiini wa gicigo mbunge kia Runyenje county ya Embu ni marakaira kivoto kia mwana wao vuva yake kulivua nae nginyagia kunangwa njara na maguru na vuva ucio kuvevwa na maguta ma petroni andu maturanetie nao agikwirwa atike ni mwei wa Muguka soka na korereria andu acio maramuriva na mera tigai no nginya kugie na gitumi no nginya gukora kwina sababu marega matigana na mathii na mbere na ni maemburatha na mathii na mbere mathii nginya kumira marauganira itwe mambereria kumurumiria vau mamuna nganjara mamuna ngamaguru na mamuvivia nginya na vetro riu mundu ucio twamureta uko thibitari guku riu makiugaga ciiko ino cia gwoca watho njarari ni ciengivite muno mwena uyu na thigari matironeka makimatethia ni ucio ni mwanake wa kathatu riu wikitwo guo andu acio engi tondu matina vinya makiremwa gukinyira kivoto kiao turauria thirikari tutongoretwe ni MCA wetu twendete muno Susan Wariru angikora no kuvotekeke ni tusarirwe kivoto gietu twita family itondu acio engi makirite nundu matina vinya na matina voti na umane ati mwanake wetu akomete Embu na tutina nginyagia mbia cia kumuthondekithia na varia riu marakaira kivoto kia mwana wao makiugaga wana angikorwa arai na mavitia mangira munyitire na kumutwara kuri borithi ocerwe makinya maki watho riu ni auria atiriri nyimbise mundu aya ndirarega mundu nwaye lakini avirwe polisi athitangwe ovwe no ndiano na mundu vetwe rutha thiini wa Kenya ino wanakorwo ni uriku thiini wa katiba ya Kenya vetwe rutha rwa kunyita mundu na kugavurwe au nangwe nginya na nyondo au maguru nginya na guku ni aigweta kwa kuvura kwa mbica guo wanalizika no kuvua nimbuga atiri kivoto gia mwana wakwa nikioneke gwa kavinda gaka aramukira urigiti thiini wa thibitari ya Embu level 5 ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri.
Na tugita na mbere ni ati kamiti ya kuthuranira mambura ja untwire ja chuka kagitenekana ndini umbite kwithirwa igikinya ntere cia kanwa wandi ya Mariani haria kiatho giki gikomba kwithirwa gikithithika ni bombite bagikinya kiri kambe ya Chibo kienda gutegera mathuranira ja mambura ja nkuruki uria ni abisa wa kithomo na untwire kuma ntere iji jawe wijikene ja mukaririgite wa ntere yu uria wijikene ja mweti na nkuruki uria ni mukaririgite wa gikundi kia chuka igamba ng'ombe Cultural CBO Kellen Muthoni ni bombete kwithirwa bakeja na mukana kiria siasa na kuboria batikombe kwithirwa bakireta siasa kiri mambura jaja ja gukongwira untwire bwa achuka ujaure mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari harinacho tariria tucokia gitene gitu no moroto gwa chuka igamba ng'ombe Cultural CBO igwatanirite na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwithirwa yina kiatho gikuthina mbere na kwaria na kinya kurutha manto magiuntwire manto bathiete na mbere na kuthuranira kwithirwa mari ntere cia kanwa kenini kia ubichi ibwa Chibo tucite nikenda tuona that guku kanwa wi sawa wetera kiatho kia chuka Cultural Festival muthenya wa Friday na Saturday amwe nogo bakiromba atongoria na kinya asiasa baba kaithiro bekia thoni giki tukwenu bilisi antu mamagauka antu ma siasa tafadhali tutegaca kuthukia kiatho gia chuka igamba ng'ombe na siasa tuse muntu acebangite aturekeria gatethia kacha yetu nikenda ikulambuke tia ndombe ageni betu barabarikitwe CBO enu tintu ya siasa tintu ya kuringa siasa tintu ya kwananiria mantu mararuthite na maramatarudhitwe barabangi tintugo ya kumakanira kigerio intugo ya kuya kwaria gintwira kia muchuka na aturi betu ntakachietu nari kana yuthi barabakaya njugo yete kuthoma untwira bwa muchuka utikaya goyete ugorereto marwa kuya kugira mwana siasa fulani kana kugira mutongoria fulani twinde untwira bwetu bwa muchuka bubatiri butureta antu amwe tikumenana kana kuganira kana mantu marabangi monde tutietegeria muntu no amwe kwinyange kiatho getu na okaya kuya wona gwaya na ntugorereta marwa tutikwa nafasi kinya ya kwaria gitene ni kia muntu wonde tekumakania thirikari-ini kana ti thirikari-ini kacha ya affecta kwa muntu wa muntu na gukorwa muntu aithini wa opposition ni gukorwa na interest tofauti na ro ithini wa thirikari lakini gitene nigio ucuri thini wa thirikari na ucuri thini wa opposition one already in the opposition ange karomba kula atuike successful atonye obisini mauntu mama ni twenda masapoti nuntu makamutethia oguba kiromba anto barabena omenya obagi ontwire na kinya muno mbe ombethe no nto ibo batakumenya ontwire ebwatene bebumirie ne kenda bathina mbe na kuona ontwire bona baithiro bena omenya bugano mbe ombethe eumerie muno na wengi nikenda tuthie na mbere na kumarutana na nikenda marutwa nkinyagia lugha ya mama nonto mamwe matekomenya lugha ya ngina ni mathie na baria tonto tare usimbi sieno raumirire kureba magukinya muntu akelwa andike logono na ge lugha ya mama kethira mamwe ni makuremwa ni kwandika mbugene mace tuthome tumathomithie mathome mamenye bo kintu gitagwa na buria ona mitugo mathie na mbere makathomithwa mauntu ma mitugo ona mara maici mauntu magitene maumire nikenda matuthomithie tuthomithanie na nikenda tubote kwendana miaka tukathie gukandikwa rugono na gukandikwa mabukuni buria mauntu mabangagwa kumakana chuka igamba ng'ombe Peter Class Chabare na tugita na mbere twite monka county ya Isiolo ni aria mishie 750 irete gushumba na nkurukia na Antigua ni bombite kwithirwa bakiamukira utethio bunene bwa mbesha baribari milioni 104 cia kubatetheria kenda kurugura biashara mwanya cia gushirungamira amwe na mauritani ja ke biashara ni kumania na mubango jira jijikene ja graduating generations akiaria huria ni abisa wa rutereru kiri mambura ja kuruguria Cathedral Catholic ya Isiolo hamwe na uria ni munini wa gavana county ya Isiolo ni baugite mubango jojo jogatetheria mishije kwithirwa kirungamira ki mubuko ja uria mwandiki wetu wa Nteto Banta Murangeri harina shotariria akuye njama 750 iria ciena na Antigua na barabate guchumba kuma wandine cia Charibula Personal Donyiro ichikunikite na milioni 104 amona gwita biashara na mbecha ichikumania na mubango jwa Graduating Generation jiro kuthithwa ni Catholic Relief Service na Caritas ni kwatanirite na thirikari ya kaunti Isiolo
bakiaria nyuma kwambirire mubango juju director CRS Margaret Kaiga na munini o governor Isiolo James Lowassa ibaugite mbechi ici igatetheria kiri gukiria nja ici kimuturire. Project ya leo inaangazia watu ambao hawana nguvu, wale maskini, wale wako vulnerable ndani ya vijiji vyetu. Tumeweza kushirikiana na CRS na NDMA ku-identify watu karibu 750 kwa ward 3. And the main aim of this project is being able to support the ultra poor, the most needy families to get out of that extreme poverty. And for us, we know there are many, like the DG mentioned, the poverty rates in Isiolo are up to 53%. So definitely we are not able to target everybody. Iboretie bangi barabomba kuthura beno oteithio gutonyera atigati no ntumubango juju jutiumba gukinyira bonde barabena thina kaunti-ini ya Isiolo. Bado ukiangalia wale wako Isiolo, wale wako ndani ya umaskini ni watu 55,000. Bado tuko na gap kubwa sana. Kwa hivyo tuko na kazi kubwa ya kuhakikisha kuwa wananchi wameweza kusaidika. Na pia katika hizo communities au kwa hizo jamii familia ambazo ziko na mayatima, sio kila mtu tumeweza kufikia. Kwa hivyo bado kuna pengo, na tungehimiza sana hata wenzetu, watu wengine ambao wako na uwezo pia waingilie na wawe part of this, then we can be able to reach more people within the county. Bara bagunikite na mubango juju bacoketie nkatho bakiuga mubango juju juretete ugaruruku muturire-ini jwao. Saa hizi hivi niko na duka, ninakula vizuri. Hapo mbeleni nilikuwa na struggle hata kula, lakini saa hizi ninakula vizuri. Kupigiana simu nilikata kuanzia wakati program ilipoingia kwa maisha yangu, na biashara yangu inaendelea vizuri sana, na natumaini kujitegemea zaidi na kuendelesha hiyo biashara ili kaweze kusaidia hata familia yangu. Before nipate hii mradi, life ilikuwa chini, kulikuwa na a lot of stress, nilikuwa na a lot of challenges, but the moment nilireceive hiyo 24,000 imeni upgrade. Nimeweka biashara ya hoteli, saa hii naweza kujikimu, watoto wangu wanakula 3 times a day, naweza kujilipia my own bills, stress zimepungua. Nkiripotera Nteto Chairo kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Na tugita na mbere ni ati bamwe bakari kuma wandi ya Ntubetwe ni bombete kuthoba kitharikira MCA wao Joseph Nkonja ni kiria bakuga ni wagibu wa mirandi ya witi na mbere bagitariria barabara kuthukanga iraci biana nyika na ECDE kwithirwa bitiagerete na mathina jange nkuthoba ugite kaigwatia kawe kari ati ni kagita ka thirikari ya Kawira Mwangaza kana uria wari gavana na bakiuga monkera na ndikinya nyuma ya utongeria kugaruka kagitene ka gavana Mutomanto Ithinkia utiogaruruku buromba kwithirwa bukioneka ujoria mwandiki wetu wa Nteto Edwin Gatobu akwithirwa akirikithia bakiaria bamwe bakariba na baraiba ntura cia wondi Ntubetwe kiongo gicikune kia Gembe North ibatarite na kuiba kuona batigiri nyuma mono kimawiti na mbere bakiringithania na wondi ingi na kuorotera kara MCO Joseph Nkunjo More tukwenda batu tuwe youth turenda kuolelia ontu thayo tuoleleti mantu a sport me barabate na gani ne barabate usetha mibira nambi benara skuru mantu ya education yen down sana no tutibasi we chairman wa education ne ata kabira ogete irasi saiti yeku no te ontu ame akwethia ate kulugirite ki we chairman wa education mweshimu ore kuo atoka kirasi kemwa o kia ICD togore mbezi use ICD re inaire ukumage mantu a sport twena miaka ena baire kuthiatana na gombe akathuri yao Ntubetwe ao miaka ena utie sport utebia thithia te mubira ura te uniform ura na ambiuze sport sieta iko vira aurete incubator akaurange kurisi kundi kwa thuka ni weta ikaputhia ituivyo kwa thuka iba kuya baketha bakenda cia au enkunjare ngwire gukurita thaiko kana ni wanta bureba kuiboba inyeretie mono yontu bo barabara kuthukanga na kinya cibitari kurega gutegero bwega twere nyuma muno mantu barabara batu kuona mwara mwe kiongo wondi ne history Mheshimiwa yani niwe history ya Meru County wotura lori thanthatu cia mwara mucionka agende ne miaka ena iya turite barabara ne kalule ara cionka ake utire barabara kinyenge mwe ya thithwa yona mwara bidare to ara ura etiona hondi cia twana etiona hondi cia ngekuru etiona hondi cia akuru cibitari kinya ndawo teire
tiri kuringana bwa MC wao Nkonja na mamete ngugine na rea kwari na ngabana kwira Mongasa bauganwa thina indi bejete kuona kinya rungurwa ngabana mutuma gutikyo kikuba kinyira gukurukira MC uju ito kwenda gwira dawejira wetwira ikawira guinyite kanya mutuma guinyite no ntoto dai toro lele to kona dai nya kure ngabana karingwa nya kawira karo maringo ino andi ngira kawira no ntombi twerro kawira imto moye to support impeachment yege atura na nyare utoro debi tuona kabenya kawira ro to ya mandra buti wabu tebi botoete duare tukolia tukona kwe wondi sikuya na matangi kule wondi woka irasi kule wondi tournament ikuendelea kule wondi tukona ni kuewa mbeo weye kure kaundi egue kiri yani watu goyo kiri etekira kira kwa tuko tibyo tukona bikiuma ntore ne muntu buru tukona gwesi yake ni nibyo tumukona tukimwira buru batu no one time kagana rampanira ruru ndaru manto beto na mira kwa tumuji barabara wo were tebwithika kubo thai itokuwa nane no nto tengwire tete atia aritete Antonia Ntoto Cheweru TV kumegembe North ni Edwin Gatobu kumania na rugono ru tukona kanya ga kunogoka nini kurikania tugicokera tukomba kwetha tugicokera na Anthony Kathenya kuma ruterero rwa Olkalau ombe kwethero hagitutariria mbicera irinderia onde bakwethero bakithuranira no ntubo wa kithurano kinini gia ntuko ya rojo kathiora mitambo nitucokerete cionthe iji na singo kucia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuurika buikonora na mbesa mukone ija tukonu urimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu rionthire ng'ombe imwe munyanyokwa twite maguru nkuniene hai no twitire maguru nkuniene nukuona iji itena kinya nkurukie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuitu ithoga tweri tega isui tega pera itubatu sanure we tuchanure ni tubu wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. hadi 19th July. Kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect Go TV yako for only 999 shillings today. Only on Go TV. Utamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia botwaja gaire bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea.
twina irio bia ndithia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na bingi bibingi. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndithia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndithia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndithia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera ja Imperial College of Medical and Health Sciences ojokani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nataka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizetirere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ithe komenya kuigua kario kanyentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo chwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukalania wa nyomba hiyo. Zozo na ndinyakosa. Afya Plus. Angi menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Kiambia kwingi niko na mengi. Nano tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho isumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Enkatho cia mwanya mutegeri wa Wero TV ni gwetana mbere kugwatania na bautu aja kiremetho yetu ya nteto ya Wero tha mugwanja enda uja uria nkwirire ntuku ya rojo nirio kithurano kinini kia Olkalau na nkuruki ndakwira mwandiki wetu wa nteto Anthony Kathenya ari ntereire gutigira na gukuretera mantu kimencho imwe kwa imwe uraja gukarika ozora tukomba kutho tukigwatania nawe kagitene kanandi
na ati tukijage mako emwe kuma gishigo bunge kia Olukalao na thaino tukwali nagwe ni nditomba kwithira tukinenkero walaniria kuma kire commissioner bakamete ya ABC na bomba kwithira bakiruguria pellets ilia ikaomba kwithira jena ballot papers kana mara tati mama kulingera kura na ijo bomba kwithira bakiruguria thaino na thaino tuli yao tuwatanite na commissioner wa county ya Nyandarua na tukwenda kuga mugambo ae ukoni na wikaria no ntu no arungamirite wikaria bwa gishigo bunge giki kenda mba gutwira utweleithia bula bebanga nitibo taigiwe kalia. Maybe Commissioner, thank you for joining us. Tungetaka kupata ujumbe kutoka kwako. Nyinyi kama walinda usalama mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo hili la Olkalao wameshiriki katika hili exercise ambayo watakuwa na shughulika nayo kesho? Asante sana. Kwa majina naitwa Abdulsaki Aldesa, County Commissioner wa Nyandarua. Sisi kama watu wa usalama tumepanga vilivyo. Kwanza nataka kushukuru watu wa Olkalao, walikuwa na kampeni mrefu karibu mwezi 2-3 na tulimaliza siku 2 iliyopita. Wakati huu sasa mpira iko kwa IBC na sisi kama watu wa usalama ni kuhakikisha kwamba watu wa IBC wako na officers ya kutosha, wako na security ya kutosha kuhakikisha. Kwa hivyo leo asubuhi tumekuja hapa kuhakikisha kwamba wale ambao wanaenda kwa those polling stations asa wale officers wa IBC wamekuwa escorted na police officers ambao watagard hizo vifaa za polling station na kuprovide security kesho siku nzima na warejeshe hizo vifaa za IBC hapa katika tallying center. Kwa hivyo tumejipanga vizuri sana, tuko na askari ya kutosha, tuko na vifaa ya kutosha kurespond kwa hali yoyote. Kwa hivyo yangu ni kuhakikisha watu wa Olkalao wasikuwe na hofu yoyote, shaka yoyote, hakuna mtu atakuja kuwatishia ama kuwasumbua. Sisi tuko hapa imara kuhakikisha kwamba uchaguzi huu mdogo wa Olkalao inafanyika kwa njia ya amani na bila usumbufu wote. Ndio. Kumekuwa na uoga ya kwamba kuna wale goons ambao wamekuwa wakikuwa katika mikutano mingi na labda katika hii exercise ya kesho huenda wakaingilia na kuweza kuweka uoga kwa wananchi wa Olkalao. Labda maneno yako ni yapi? Kwa sababu ya yale ambao tumeona elsewhere, hasa vijana kukuja kusumbua watu kwa njia ya goonism na nini. Hivyo ndio imetufanya tukue na matayarisho kabambe. Kwa hivyo in our operation order tuko na hiyo. So kama wewe ni goon tuko na anti-goon squad kudeal na wewe. Kwa hivyo yale ambao matayarisho tuko nayo ni kuhakikisha kwamba in the reality ya hiyo mambo ya goonism na nini, kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote either individuals ama groups ambazo watakuja kuinterfere na voting ama na wananchi kwa njia yoyote. Kwa hivyo tuko imara, wasikuwe na hofu. Askari ambao wamekuwa deployed hata kama ni wengi wasikuwe na shida na hawa. Askari imeletwa kwa sababu ya ile report tumepewa ya kwamba pengine kuna watu ambao wako na nia mbaya, so ni kwa sababu ya prevention tu. Otherwise tuko tayari na tuko na yale yote ambayo inahitajika kurespond ku any situation that we may have. Ule commissioner wa ABT Nur ameweza kutueleza kwamba kuna watu ambao kuna mtu ambaye ameshikwa ambaye alikuwa na gari ambayo haiko na number plates. Ni swala ambalo mnahofia ya wanda likakuwa tatizo kubwa siku ya kesho ama vipi? Ndio nasema of late kidogo kuna hiyo watu wako na tabia ya kwamba wasijulikane, wanatoa ile number plates. Kwa nini unataka usijulikane? Kwa hivyo hiyo sasa ni uvunjaji wa sheria. Tutakuwa na roadblocks sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba wale ambao wako na nia mbaya ama wale ambao gari yao haina number plate tunawashughulikia kisheria. Kwa hivyo yangu tu ni kuwaonya kwamba lazima number plate ni sheria, ukue nayo kwa sababu hakuna haja mtu anaweza kujificha. Ndio. Thank you Commissioner. Asante sana. Thank you. Asante wewe. Thank you. Thank you Mutegeri wa TV ni ntubwa watanati wala Commissioner munene wa county ya Nyandarua agitweleide blobe banga bangite bota igwekaria kiri county ndo kenda gutigera karibage gishigo bunge iki ni bakolinga kura no kiri na kwina wekarie boiganu kenda gutigera ni bakwinge ndi babo katiba
mumba kwithira ngicoka nyuma nkwereithine ati gikaro kia tomba kwithira tuneke kulea kurari na commissioners Bailey, commissioner Nderito na commissioner Hassan Nur bara bomba kwithira bakitwereithia mibango ile ikiritwe ya gutigira kwina wikaria na gutigira kithurano kiki amuthenywaru nigo kuthithika bloko baterie na ne bagutigira kari bagishigo bunge iki bakethira bakithithia wendi bobo akikatiba na gutigira ni bakweumiria na namba mbiganu na kulinga na baba gutwerithine ati akari bagishigo bunge bala bakwirigira kulinga kura muthenywaru ni akari ngiri 70 ngiri 70 kana 76,000 balani bole bombete kwithira barikire register ABC enjero ile ombere kwithirwa ikithiro ugaruruku nyuma gikuke mubunge wageshigo bunge iki kuthina abere membi utumbe kwithira tugikudakira kenda omba kugwa migambo ya commissioner Nderito na commissioner Hassan Nur. Polling station. This is for polling station 0560381 Minoti Primary polling station, and they are all 144. Our media team and agents of candidates and candidates who are here today, we are glad we are gathered here today, and IEBC staff, we are here to witness the opening of the pallets where the ballot papers have just arrived, and we have opened. Everybody is satisfied that all has gone well, and the agents and candidates who are here have been able to sign in to show that they have inspected the boxes and everything is in order. I want to introduce my colleague, Commissioner Nderito, who is with me here. I am Commissioner Hassan, Nur Hassan. We are here on behalf of IEBC to supervise this electoral process and make sure that the electoral process is free and fair and peaceful, so that the people of Olkalau can be able to determine who their leader is. And we anticipate and we expect that it's going to be fairly a very easy process for everybody, because all preparations have been finalized, and I will ask my colleague to talk to the electoral process. But from the security point of view, where I chair the commission, we have had a very robust engagement with the security team in the Nyandarua and beyond. And yesterday we had an engagement with the IG, and that all preparations have been done, and we expect, of course, we expect a peaceful turnout and a peaceful process, but just in the unlikely event that somebody is up to some mischief, we want to let you know that the security organs of government are fully prepared to repulse anything that's going to be of any harm to the people of Olkalau as they exercise their rights. My appeal to the people of Olkalau is that this is an opportunity you have. This is a golden opportunity which you need to exercise your democratic right. Please do it wisely, do it consciously, do it peacefully. Choose a leader of your choice, a leader who you think is going to help you tomorrow in the National Assembly. For us as IEBC, we are basically midwives. We are impartial organization. We have no specific candidate, no affiliation to any political party. We are independent, and I want us to be treated in that light. Please help any IEBC staff you see anywhere during this process. Our appeal to people of Olkalau and beyond is to help them. If you see them anywhere, help them in making their job easy so that they do their work peacefully. Thank you. Commissioner Ann, please. Thank you, and thank you, Commissioner Hassan, who is actually the team leader in this by-election. And I want to join him by a citizen and the registered voters of Olkalau constituency that we have an election tomorrow. The election starts from 6 a.m. in the morning and ends at 5 p.m. In the evening. But whoever shall be on the queue at 5 p.m. will, of course, according to the regulations and the rules, will be allowed to cast his vote. The commission, led by the chairperson yesterday, gave a brief of what to expect and the do's and don'ts of this by-election, just like any other by-election. We are not introducing rules that are separate from what have happened in the other by-elections. And we reiterated, and we want to reiterate, that we do not expect that any person who is not accredited
shall be allowed into the polling station except the voter. The voter has a right to enter the polling station, and after voting, he leaves the polling station. Any other person, the 400 meters radius, which is the polling station, is not allowed unless you produce accreditation documents, which include a letter, a badge from IBC, and an oath of secrecy. Those are the documents we expect to see for any person, including the media, because even media is accredited, and I can see you have the badges with you, so that we have a process that is smooth, and we leave the voters to exercise their right without any interference. The chairman and the commission also reiterated that we do not expect that people will abuse the secrecy of the ballot. So we don't expect that any Kenyan will enter the booth, vote, and then take a photo. This is against the rules and against the law. Therefore, we expect that you vote and you preserve your secrecy. It is your secret. The Constitution says that voting in Kenya is by secret ballot. So once you vote, just go home. Cast your vote and then you go. Nkatho cia mwanya kiri ugwe Anthony Kathenyano ntumba gututariria mbica iu kiri jangi jama ingita na mbere kuthingatira nja TV yetu ya Weru kenda tumba kuthia tukikuringira mbica iu imwe kwa imwe ntuku ya rojo na kumania na ripoti u tukomba kuthia tugikira gatanta nteto citu cia Weru thaa mugwanja au kiri nteto nkuruki ukomba kuthirwa ukigwatania na andiki betu ba nteto thaa imwe na kinya thaa ithatu na nusu. Nkatho cia mwanya ngakwendera ntuku njega jako marietwa ni Neli wa Kithinji.